Ji dema wergirtina desthilatê ji rejima Sûriyê PKKê û PYD û rêxistinên bi ser wê ve. Dê pêşkêşkirina û durustkirina buhaneyan ji bo Turkiyayê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ev dema çend rojan e xwepêşandan li bajarên Rojavayê Kurdistanê bi bilindkirina wêneyên Abdullah Öcalan serkirdeyê PKK û alayên wê û sloganên lê dijî Tirkiye li dar dixe. Ev yek jî wekû buhaneyekê ye ji Tirkiyê re da ku êrîşî bajarên diniyên Rojavayê Kurdistanê bike. Lê bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê PYD xwepêşandan li dar xistin. Otê de bi bilindkirina wêneyên serokê PKK Abdullah Öcalan û alayên PKK birêve çû û duruşma û sloganên PKK gotin û daxwaza bersiva êrîşa Tirkiyê ya vê dawiyê li ser bajarokê Zirkanê kirin. Her wiha li Tirkispiyê jî rêxistina bi navê ciwanên şoreşgeriyên bi ser PKK û PYD ve xwepêşandanek li dar xistin. Otê de wêneyên Abdullah Öcalan û slogan û duruşmên PKK bilindkirin û gotin. Derbarê li darxistina xwepêşandanan li bajarên Rojavayê Kurdistanê, Rêzan Şêxmo sekreterê Şepêla Pêşaroja Kurdistan Sûriya di dema beşdariya wî di boltena Arkê de got, ev xwepêşandanên têne li darxistin sînaryoyên hefrîn serêkaniyê û girîspî li bîra metînin. نامەیە پەیەدێ بڕاستیژی پێمەترسینەمە ئەوە جاردی ئەم نمونەیە عفرینێ جاردی دووبارە ببێت هەرێمی کوردستانی ئەیدندا. يعني وقتك اف قبيشاندان لها عفرين درد كتن واف سوري اف آلي بككي دهاتن هلدان واف سورتي عبد الله وجلان دهاته هلدان واف يعني اف سلوغاني دهاتن قوتن براستي حموجي يعني استفزازك دولتها تركيا اف دولتها تركي بري لجم هناك برجودي هناك كاربي حريم كردستاني بالتفاعي كنترول بكي جوارا يعني او برجودي وانا لبتني اف تشتي تشيدبن حمود كفي خدمتها دولتها تركيا كفي خدمتها حكومتها تركيا كفي خدمتها برجونديه تركيا يعني از باور ناكم ايرو افقا بيشانداني قلدار كفن واف سلوغاني قوتين هلدان حموجي كي ناك في خدمتها كسكي داوي واسلوغان اوي كاربن شبكن اوي كاربن بويش وي يعني ابدا يعني ودرد كفن ودبيجن ام قبول ناكن وامي ردك وكا جاري سروكي سوري دغوت حافظ الاسد وقتي دغوت امي دائما امي برسوا اسرائيل بدن ودروجه ووقتي مناسب ده يعني اف براستي اف داخویانی و اف سلوگان ویتین نبیرام براستی از ندوه بهوریه دما پیاده يعني PKK كاربي يعني دبمبري حكومتها تركيا بوين هزي وي لشكري دا كاربي تشتكي بكي وي كاربي برقداني بكي دوك عفريني وسريكاني وغريسبي دا لوين كاربي بداوي فيناكي بكي ايرو براستي اف سلوغان از تجاري واف خبيشاندان بهتر استفزازه يعني افتيني بيراما روجا قوت التمر اف خبيشاندان قلت التمر يتشيبو ودور او جفات چون د جهكي لشكري دا يجو ي قصد يدرو نشتر ودور هاتا تو باركرن اف حموجي يعني او نامنا نباشن براست Çavdêrên siyasî û çalakvan dibêjin di demekî de bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê bi buhaneya hebûna PKK têne armançkirin û xelk malên xwe bi cûh dihêlin û derbeder û penaber dibin. PYD xwepêşandanan li dar dixîne û tê de wêneyên PKK bilind dike. Wata vê yekê ku rêkeftin di navbera wan û Tirkiyê de ji bo radestkirina bajarên Kurdî ji bo Tirkî heye. Ji ber Tirkiye bi buhaneya hebûna PKK êrîşî Rojavayê Kurdistanê dike û bajarên wê kontrol dike. Ji bilî li darxistina xwepêşandanan û bilindkirina sloganan û alayan, PKK kadroyên xwe destwerdanê di danûstandinên Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê dikin û nahêlin tu rêkeftinek were imzekirin yan jî ew danûstandin bi ser bikevin. Her wiha gotin û tometên dor ji rastiyê arastî serkirdeyên NKS û kadro alîgirên wê dikin û di hewla xapandina raya giştiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi sloganên xwe berdewam e. Rêxistina PKK û rêveberiya PYD bûne sedema valebûna Rojavayê Kurdistanê ji xelkê wê. Bûne sedema kuştina bi hezaran jê keç û xortên Rojavayê Kurdistanê di şerên ku tu girêdana wê bi bajarên Kurdî ve tune ye. Serbarî ku qebûl nake navê Rojava li deverên Kurdî were kirin yan jî tunavekî Kurdî din.